Ama-ulcer esiswini angabanga ukuthi ukhuluphale noma wehle emzimbeni. Ithi ngikuchazele. Uyakhumbula sitheni kule video siphuma kuyo? Ngenzeka ukuthi kube khona ama-ulcer la esiswini esiwabiza ukuthi ama-gastric ulcers noma kuleli pipe elilandela isisu esilibiza ukuthi i-duodenum, sithi ama-duodenal ulcers. Uma ukuthi une-ulcer la esiswini, kuba buhlungu mawudla ngoba isisu sikhipha i-acid. So uzo-associate i-pain nokudla. Uzothola ukuthi lapho abantu sebedelaya ukudla khona and emva kwesikhathi ungagcina usunciphile ngokomzimba. Uma ukuthi une-ulcer la ku-duodenum, i-duodenum yona iba ngcono mawudla ngoba ukudla ku-protecta i-ulcer from i-acid, kuya-neutralize i-acid lela phayana. So uzothola ukuthi abantu badla kakhulu ukuze bengabi senhlungweni because mulambile ilapho inhlungu ziqala khona. Okay, and that's how beginner i-weight. Enye ke into engenzeka ukuthi emva kwesikhathi usunalama-ulcer ngenzeka ebe nama-scars ngaphakathi. Lama-scars noma ukudumba okungaphakathi ngenza ukuthi amathumbu ethu ukuvaleka. Mevaleka ke lamathumbu kusho ukuthi uzoshesha usuthe, ngenze ukuthi ube nesilungulelo uhlanze futhi naloko ke emva kwesikhathi ngakubangela ukuthi wehle unciphe emzimbeni. Okay? Ngiyathemba ukuthi yachazeleka. If you want more information ungabuka leya video esiphuma kuyo echaza kabanzi ngama-ulcer nezinto eziwabangayo. Dr. Lethuke Nama, follow me for more health education. Ngizobona okulandelayo.